Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios. Prepara tu corazón, prepara tu mente para escucharnos muy atentamente en sintonía con Dios. Aquí escucharás la mejor música y las bellas alabanzas. La palabra de Dios. Responderemos a tus preguntas y dudas. Escucharás las mejores reflexiones. Conocerás más de los santos. Asimismo, noticias de la iglesia y comunicados de nuestra parroquia. En sintonía con Dios. Bienvenidos. Padre Carlos Rafael Eslava Morales, en sintonía con Dios. Dios yeapan, Dios churipan, Dios Espíritu Santo pasotimpi, kuyas haikuna. Kay programanchik juntachis hakachon Dios ninchikpa gracianwan llapallanchik payta hayakuykusunchik kay punchaw kachkanchik 4 de octubre San Francisco de Asís santonchikta yuyarikuchkanchik kueshaykuna chaya hayakuykusunchik Diosta kay programan juntachinapaj en sintonía con nuestro santo, en sintonía con nuestro Dios. Dios Yapa, Dios Churipa, Dios Espíritu Santo Pasutimpi, Jinataj Cacho. Kay kachkan sumak oración por la paz, San Francisco de Asís, paipa oración, chanchaita yoriku sonchik yapallanchik. Señor, hazme de mí instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no busque tanto en ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Santonchikpa oración ninche kamanchik sumagliaña cuyas haikuna oración por la paz, oración de la paz. Jesús ninchirike niwarhanchik yapayanchikta apaychik hauka kaita nispa. San Francisco Pascaito yarispa sumaq oración taruraykamun ñuqataya huk instrumentuta hina churaway hawka kayniki apanaypaq nispa oraciónta churaykamun maypipas piñanakuy kan ñuqapaykusaq kay kuyakuyta ima ofendinakuypas kachkan ñuqaya apaykusaq kay pampachayta ima mahanakuypas kachkan ñuqaya apaykusaq hawka kayta añinta maypipas kachkan pantaypas ñuqaya apaykusaq chay chihapta imapas no dudapas hatarimun ñuqaya apaykusaq kay iñiyta no preocupación pampas desesperación pas kachkan ñuqaya apaykusaq esperanza suyakuyta maypipas kachkan tutayay ñuqaya apaykusaq achkita maypipas kachkan waqay tristeza llaki ñuqaya apaykusaq kay kusikuyta chaymi Diosllay ñuqaykuqa mana maskanaykuchu consuelutachu más bien ñuqayku apanayku consueluta nispa niykuanchik San Francisco de Asís comprensión manam ñuqaykuqa maskanaykuchu más bien ñuqayku comprendenayku kuyakunayku y chay kuyakuywanmi ñuqaykupas tarisaqku kuyakuyta pampachaywanmi ñuqaykupas tarisaqku pampachayta suma oración San Francisco de Asís kunan hayaykusunchik kay vidanmanta reflexionayta hawaykuyta kuyasqaykuna.
Chay pacha kuyasqaykuna punta 1181 chay piraqmi chay Asís llaqtachapi Italia suyupi kuyasqaykuna nasikamurqa huk wawacha sutichaykurqa maman Giovanni nispa taytanñataq mana chaypi kasqachu comerciante kaspa purimuyachkasqa Francia lawpiraq pay Pietro Bernardoni y chaysi chayaramusqa wasinman hinaptin riki wawachaqa nasirusqaña hinaspa kusikuywan kay comerciante churinta qhawaspa nisqa pequeño francés sutichaykusqa riki no imayna kay taytan purimusqa Francia lawpi comerciante kasqa hinaspa y Franciatas riki kuyaykuq chay llaqtata riki qhawarqa añin llataña hinaspa riki churinta nirqa kaqaya pequeño francés chayaramun chaymanta riki chayamun chay suti Francisco kayna nasikamuspa riki wiñasqa chay mamanpa kuyasqa mamanñataq no kayna cristiana kasqa añin Diosninchik riqsik y taksachanmanta riki añinta Diosninchikta riqchichirqa kay wawata y taytanpas no añin iñiqtaq karqa pero purikamuq riki payqa comerciante rantikusqa kaqaya telakunata ya añin fino telakunata apamusqa Francia lawmanta no el nacionkunapi purillarqa riki pay comerciante y chaysi Francisco taksachanmanta puni añin wiñasqa kusisqa wiñasqa takisqa fiestakunapi purisqa kayna riki qullqisapa runa pay karqa tayta maman qullqisapa sapallantaq churinpas kasqa y chaypi riki añin qullqiwan rirqa fiestakunamanpas jovenña rikurimuspapas chaypis chay llaqtachapi kuyasqaykuna kayna wiñaspanña pay riki kayna soldado kayta munasqa hinaspansi chay llaqtanpas peleasqa riki huklaw llaqtachakunawan kayna chiqninakuypa kaspanku kuyasqaykuna chaysi pay no, nisqa ñuqapas llaqtay defendiqmi risaq nispa alistakusqa chaypi peleamunanpaq y chaysi soldado hinariki yaykusqa preparakusqa hinaspa pasasqa chay Asís llaqtariki peleasqa Perugia nisqan huk llaqtachawan y chaypis riki ganarachikunku kay peleaspanku hinaspas pay hapirachikusqa prisionero y chaypi más de un año ni kuachkanchik huk wata ima chay carcelpi waqaypi mana mikustinpas pay kasqa chay carcelpi chaysi kay hapiqkunas no hawasqaku imayna Francisco Espadanpas kasqa riki fino chayta hawaspankus riki mana wañuchisqakuchu más bien nisqaku prisionerota ñuqanchikqa hapirusunchik paytaqa tayta maman ayllunkuna no rescatita wananchikpaq nispa chayta riki piensarqaku chay huk soldadokuna ganaqkuna hinaspa Franciscota mana wañuchisqakuchu más bien hapirusqaku prisionerota y chaypi riki carcelpi karqa pay huk wata achka watapas kanman karqa mana chaypi kananta munaspas tayta maman qullqita huñuspa payta riki rescatita pagaspa kutichimusqa llaqtanman kuyasqaykuna y chaymi kay vidanpi riki no imayna chay dificultapas kachkan y chay carcelpiñas wakchakunawan kuskariki no chay ukupiriki karqa chay piñas pensayta qallaykamusqa imayna kay pachapi payriki hawkalla kakurqa kawsakurqa mikuywanpas ima qullqisapapas pero chay cárcel ukupi pobresapi riki rikurirurqa chaymantas riki kutiramun llaqtaman hinaspaqa manañas añintaqa piensasqañachu chay llaqtanpiqa
uk loco hinañas purikusqa manaña amigunkunawanñachu kayna piensaspa reflexionaspa riki purillarqa cambiaytaña munarqa chaymanta puni taytanchik Diospas riki sunquntaña tukamuchkarqa kuyasqaykuna chaysi kayna caballunchampas kasqa caballunman sillakuspansi pay puriq riki y chaysi sillakuchuspa purichkaptin tuparusqa huk leproso unquqwan y chaysi pay riki pasakuyta munarusqa porque leprosotaqa manchakuqku riki no manas anin uyayuqchu kaqku paykunaqa imayna unquq kayna heridawan sarna riki kakurqa chaysi manchakuywan paykunamantaqa karunchakuqku y chay San Francisco tuparusqa riki huk leprosowan kay caballunwan purichkaspa y pasaruchkaptinsi rimarikun kay leproso hinaspa nisqa hamuykuy Francisco nispa qayaykun y paysi caballunmanta bajaykuspa kayna qollqichanta quykusqa hinaspansi huk fuerza sonqunpi rikurispa abrazaykusqa kay leprosota hinaspa muchaykusqa chay llagankunatapas chaysi kay leproso kayna despidikuykuspa pasaruspa chinkarusqa mana maymanpas chayasqachu y pay piensasqa chay baqaypanmantaña unaymantaña Cristo kasqanta imayna pay unquq puriykuspa tupaykurqa Franciscowan y Franciscopas no añintataq payta chaskiykurqa riki chay ñan tupasqanpi chaymanta kuyasqaykuna chay llaqtanpi karqataq kayna iglesiakunapas y paypas risakuqsi risqan chay iglesiaman chaypi huk capilla sutiyuq kasqa San Damián chaypi risakuchkaptinsi qhawaykusqa huk crucifijo chayta riki ñawpaqchanpi risakurqa crucifijuta qhawastin y chaypis chay crucificumanta huk rimay rikuriykamun hinaspa nisqa Francisco kay wasiyta ya allin yarachi arreglaruy kayna wichiykuchkanña wasiykunapas nispa chay rimay chayaykamusqa chayta uyarispansi Francisco wasinta pasasqa taytanpa kay telankunata comerciante kaptin riki wasinpiqa achka pilayarkurqa kay pachakunapas chaytas riki rantikurun caballunchantapas rantikurusqa qollqita huñurusqa hinaspa riki obispoman pasasqa sacerdotita mañakamusqa yanapaynintapas sacerdote mana yanapayta munasqachu porque kay iglesiata refaccionayta munasqa y mana yanapaytapas munamusqachu gisapallansi chaykunata rantikuspa pay riki qallaykamusqa llamkayta kay iglesia templos kayna wichisqaña kasqa y chayta riki Jesusninchik mañakurqa pay arreglananta chaypis riki sapallan llamkayta qallarin kayna runakunatapas mañasqa colaboracionta hina rumichakunata huñustin purillasqa pay kallin hinaspansi kay iglesiata riki rurarachisqa kuyasqaykuna y chayta yachaspa taytanñataq qayarusqa Franciscota imayna pay riki no kaykunata qollqintapas chinkachisqa hinaptiniki piñakuywan qayarusqa y llaqtamasinkunapas no pinqaypaqsi hapisqa taytamamantapas imaynataq chay churikiqa chaykunapiqa purichqa nispa riki runakunaqa rimarqaku y chay piñakuspa taytan hapirusqa Franciscota cadenawan watarusqa cuartokupi wichqarusqa y chaypi riki no piensasqa reflexionarunqan payqa añinyarunqan payqa lukuta hina hawaspanku riki chayta rurarusqa taytanpas y chaysi viajeman pasakusqa comerciante kaspa viajeman pasakunankama mamanñataq chay cuartunta kichaspa
Franciscuta kachaykusqa riki. Chayta kachaykuptin Francisco llamkallarqa y kutimuspanñataqsi taytan riki maskasqa Franciscutaqa señorantapas piñapakuspa maqasqa imayna pay wawanta chaynataq kachaykusqanta qhawasqanta. Y chaypi riki Francisco ya chaypi llamkarqa y escapakurusqas obispupa larunman. Y chaypis taytan riki Pietro sutiyuq maskasqa obisputapas hinaspa paypa ñawpaqninpi nisqa manañam payqa ñuqapa churiñachu pasakuchunña maymanpas. Si kutimuyta munanqa hinaspaqa ñuqatam kasuwanan nispa riki illapa ima qusqayta kutichimuwanqa chay churi nispa obispupa ñawpaqninpi kay taytan rimarisqa Franciscoman. Chayta uyarispansi Francisco pachanta chutukurusqa taytanpa qusqan sumaq pachariki karqa. Chayta chutukuruspansi taytanpa ñawpaqninman pachanta quykusqa kayqa kay quwasqayki pacha nispa. Y yapa imaykitam ñuqaqa kutichipusayki, manam herenciatapas munanichu. Y chaytas chutukuruspa riki montuykun hinaspa obispopa rarunman pasasqa. Y chaypis obispopas huk kayna pachata hina quykusqa manto lliklata hina chaywansi halatulla tapakuykun hinaspa pasakusqa pay hinaspa kayta niykusqa kunanmantaqa manañam taytay kanchu kay pachapi, hanaq pacha taytayñam kachka, payllañam kanqa ñuqapa papay sapallan nispa pay pasallasqa. Chaysi mana imanpas kasqachu paypa ni pachanpas kasqachu. Y chayriki qallarimurqa pay pobresapi kawsayta limosnakunata maskastin payriki kay iglesiata qhispichisqa manas chay iglesiallatachu qhispichisqa achka iglesiakunatas payriki joven llamkaspa sapallan qhispichimusqa kuyasqaykuna. Chaymi ñuqanchikpas qhawachkanchik llaqtanchikunapipas maypipas iglesiakuna wichiskan ñawakinqa mana ñapas kachkan llamkananchik kachkan llapanchikya llamkaykusunchik kay Francisco hina taytanchikpa templontapas cuidaykusunchik. Chayta ruraptinchikqa bendicionkuna chayamusunchik imayna paypas kayna conversionman chayamuspa kuyasqaykuna kayna taytanchikpa templonkunata arreglamusqa construccionta ruramusqa kayna colaboracionkunata maskastin. Chayta qhawaspankus kayna jovenkunapas no payta hatiytaña qallarisqaku wakin runas kayna iglesiapi yachaqkunapas no yachaysapakuna kanku iglesiapiqa no pipas y paykunas payta qhawasqaku huk mana añin umayuqta hinaña lukuta hinaña paymanta rimakuqku riki no wak lukuyarunmi wak warma nispa. Pero mana yacharqakuchu imayna chay rurasqanta Diosninchikpaq rurasqanta paywan rimakusqanta. Y chaysi pay purillaq riki el Señor te dé la paz nistin taytanchikpaq hawkakaynin qanwan kachun nispas pay rimaq riki runakunaman. Y chaypi huk jovenkunañataq chayaykamusqa payta qhawaspa payta hatiyta munasqa Bernardo Gil León pay kimsan hermanokuna chayaykamusqa paykunata sutichasqa riki hermanos menores sulka wawqiykuna nispa. Y chaysi achkaña rikurikamusqaku y pay riki kayna huk gruputa ruraspa ñuqanchik llamkasunchik Diospa consagrakusunchik Diosmaqmi nispa rimallasqa Francisco. Y chaysi pasasqaku chay Roma llaqtaman Papa Inocencio III chay piriki kachkasqa pay chaysi papata maskasqaku y pasasqakutaq ya 12 hermanos
chunka iskayniyuqta ñariki tarirusqa Francisco kayna discipulunkunata hina sullka wawqiykuna nispa suticharqa payqa hinaspa pasasqaku chunka iskayniyuq imayna Jesusninchikpas purirqa 12 apóstoles chaynariki purillasqa paypas 12 apóstoles hina 12 discípulos hermanos frailes menores sutichasqa chaysi Romatariki chayarunku pachallankus kasqa kayna hawanchikmi franciscanukunapa pachanta chayna wakchapa pachankina kasqa kay Franciscopa pachan y compañerunkunapa pachampas, ¿no? Y chaysi Romaman chayaruptinku cardenalkunapas mana allinta hawasqaku maymantataq kay limosnirukunaqa wakchakunaqa chayaramunku nispa punkutapas kichayta munasqakuchu chay Roma llaqtapi. Y chaypiriki Papa Inocencio III pas huk dudaman churakusqa inaspansi imatataq kay Francisco ruramuchkan nispa lukuyarunkuchu paykuna y chay tiempos riki lluqsikamusqataq iglesianchikpiqa herejías kayna iñiq runakunas pantayman riki chayamusqaku kachkan riki edad media y kay ima rezakuy katimpas ima oración kaptimpas, ¿no? Paykunas kuyasqaykuna mana allinta riki hawarqaku pi oración ruraqtapas chaynam llaqtanchikunapipas a veces, ¿no? Rikurimunpas hamuchkankupas kayna revelación kunapas ñuqanchik piensanchik Dios mantachu chay hamuchkan o maymantataq chay hamuchkan chay pinsaykuna chaypipas kasqa y chayta yachaspankus paykunariki, ¿no? Desconfianzawan hawasqa y Francisco tariki mana allinta chashkiykurqakuchu chay Roma llawpi y Papa Inocencio pas kasqa dudaban chaysi payta suyñucharusqa Inocencio Papa III paisi suyñuyninpi mayna Francisco rikuriykuspa iglesia tariki, no, iglesia de Letrán chay wichiykuchkaqtas pay hapichkasqa y chaykunata hawaspariki, ¿no? Kay papapas yanapamurqa Franciscuta kay grupunta riki aprobamurqa kuyasqaykuna. San Francisco de Asís kunagriki kaykuchkanchik 4 de octubre kaykiya sumaqkiya mes del Sagrado, mes del Señor de los Milagros, mes del Santo Rosario chaykunariki junta chinanchik kachkan año jubilar kuyasqaykuna kayna taytanchikta maskaspa confesakuna comunionta chaskina santunchikunapa kallpanchawasqanchikman hina ñuqanchik yachananchik kuyasqaykuna qhawaykuchkanchik San Francisco de Asís paypa vidanta kuyasqaykuna y chay kutimuspanko paykunariki purillarqaku kayna hawka kayta pastin limosnakunata maskastin predicaciontapas rurarqaku kayna ñankunapis paykunariki Diosninchikmanta rimayta qallarimusqaku franciscanukuna kuyasqaykuna chaysi pay rimachkasqa Diosninchikmanta hinaptinsi chayaramusqaku kayna pisquchakuna achka riki pisqukunaqa huñunakuspanku purillanku mikuyta maskastinpas chaykunata hawanchikmi ñuqanchikpas chaysi pay kayna rimachkaptin pisquchakuna riki distraccionta ruramusqa pasastin chaykamuspa y chaytas Francisco riki rimapayasqaku kayna pisquchakunata hinaspanisqa hermanos pajaritos taytanchikpa siminta qankunapas uyarichik ñam qankunaqa rimarunkichikña achkata ñuqatañataq saqi no dejaykuaychik rimanaypaq paymanta rimanaypaq chayta uyarispankus pisquchakuna upayalla rikurirunku y chaypiriki predikakurqa San Francisco runakunaman Diosninchikpa siminmanta chaymantapas huk
huko lobo ni coachkanchik ato hinariki kan, no, lobo feroz animal chakunatariki hapin paikunaga chay llaqtamansi chayamusqa huk lobo runakunapas manchakusqa chay lobota y chaywansi tuparusqa Francisco hinaspa nisqa hermano lobo nispa rimapayasqa paytapas ñuqa yanapasayki pero amaya runakunata manchachiychu nispa rimapayaykusqa yanapaykusqa kay lobotapas y chay lobopas hawkallarusqa y chaysi chay llaqta ukupi kay lobo huk allqucha hina kawsasqa mana runatapas imata ruraspa mana animal chankunatapas imata ruraspa hawkalla yachakusqaku kay lobo ampas kay runa masinchikuna kay riki San Francisco de Asís Cántico del Sol sumaq oración kunata ruramusqa pay loado seas mi Señor por el hermano Sol, la hermana Luna, por la hermana Agua, humilde y preciosa, por nuestra hermana Madre Tierra, que nos sostiene y nos alimenta. Sumaq oración kunata pay chay kachimanchik, ¿no? Hermano nespa sutichakun, achkitapas, intitapas, killatapas, yakutapas, kaina pachamamatapas, hermana Pachamama, hanmi ñuqaykuta mikuchiwankiko nispa chaykunata hawaspa alabado sea mi Señor yupaychasqa kachun Dios kaykuna quykuasqaykimanta nispa oracionta ruraykamun sumaq llataña San Francisco de Asís chaymanta chay llaqtampi kuyasqaykuna llaqtampi kasqata huk sutiyuq sipas Clara paysi uyarirusqa Franciscopa predicación ninta paypa yachachikuy ninta uyarirusqa hinaspansi paypas riki qullqisapa kasqa tayta mamanpas kayna qullqisapa kasqa y chaysi payta uyarispa pasamusqa huk discípula hina tayta mamanta saqimuspa y kayna cabellerampas riki warmikunapaqa sumaqllaña kasqan chaytas cortakurusqa hinaspansi paypas riki Francisco hina kawsaytaña qallarimusqa kuyasqaykuna y chay riki kachkan hermana de los pobres Clarisas hermanas del monasterio de Clarisas y chaytapas Franciscuta hawaspa kay sipas qallarichimusqa kay conventopi warmikunapaq imayna franciscano hina yachakuyta munasqaku Franciscopa compañerunkuna hina Clara sutiyuq sipas y paysi riki hatarichimusqa Franciscopa yanapayninwan kay monjas Clarisas kasqan riki chayqa qhawaykunchikmi ñuqanchikpa ayllunchikpas hermananchik Isabel catequista paypa wawallan kachkan riki hermana Clarisa Lima llaqtapi y chayna kusikunchik, no, llaqtanchikmantapas kayna religiosakuna riki chayaykamuchkan chaypaq ya risakusunchik llapallanchik Wantapi kachkan Clarisas Ayacucho chaypi kachkan Clarisas Julka markapi kaqkuna wawqipa nillaykuna cristiano masillaykuna paisano yaykuna Ayacuchuman ñuqanchikqa richkanchikmi Jesús Nazareno patrón ninchik kuyasqanchik Julka markapi rikuriq Jesús Nazareno paymantapas rimasunchik huk punchaw y paymi kachkan chay convento uko hermanas de las Clarisas chay ukuchapi riki qhawaykuchkanku pitaq kuidallachkan Jesús Nazareno kay sumaq rikurimuq imagen Jesús ninchikpa imagen ninta hermanas Clarisas paykunam qhawachkanku chay santuario Jesús Nazareno kachkaniki Ayacucho Laupi chayman viajakuspanchikqa asuykusunchik hermanakunatapas qhawaykamusunchik Franciscopa yanapasqan hermanakuna kachkan riki chay convento de Clarisas nisqanchikpi kuyasqaykuna chaymanta
Chaymanta Francisco en el año 1219 kay pirikikasqa cruzada kuyasqaykuna. Francisco tuparusqa huk sultán nisqanwan Al-Kamil de Egipto nispa. Chaysi kay sultán chaskiykusqa uyarikusqa imayna kay Francisco mensaje de paz apasqanta. Y chaysi paykuna añinllata hawanakurusqa imayna paykuna huklaw religión kunariki karqa, no, sultán chay Al-Kamil paykunapa religión ninqariki musulmán, ñuqanchikpañataq cristiana religión chikriki. Y chaymi chay tiempo peleaypi karqaku cruzadas, guerra santa, y paypas warma kaspanja kayna soldado kaspanja monarjataqmi kayna cruzadaman riytapas kayna tierra santa Jesuninchikpa llaqtankuna kutichikamuq, porque invasión chayamurqariki musulmankuna invadirurqa Jesuninchikpa llaqtankunata cristianokunata waqachiyta qallarimurqaku paykuna. Y chaymi Franciscopas joven kayninpi soldado kayta munaspa chaymanpas pasayta munarqa, pero kajaya kaypi tuparon huk sultán ya kamachikuq musulmán. Paywansi rimanakurun sumaqllataña imayna hawqa kaymanta. Y chaysi payriki mascaron amistadta y qallaykamurqa diálogo entre religiones. Y chayriki ñuqanchikpas kunan punchawkama hawanchikmi papakunapas obispokunapas rimamuyachkanku lliw religión huñunakunanchikpaq Diosninchik kuyananchikpaq ama chiqninakuspa ama peleaspas chaypas llamkaynin kachkanmi autoridad iglesianchikunapi llamkamuyachkanku Papa Leónpas, no, chayta ruramuchkanmi kuyasqaykuna. Chaykunapaqpas oracionninchik yakachun. Chaytapas kajaya Francisco mana espadawanchu mana armawanchu pay risakuywan oracionwan kay hawqa kayta maskamullan San Francisco de Asís. Chaymi kuyasqaykuna payriki llamkallarqa kay llaqtan Asís nisqanchikpi. Hinachkawtinsi paypas riki imayna hawasqa Jesús crucificado. Y chaypis chayaykamusqa en forma de serafín huk ángel hina chayaykamusqa Jesús crucificado. Y chaytas hawarusqa pay. Y chayna kachkaptin chay monte Alverna chaymansi pay kayna oracionta rurayta munaspa pasasqa sapachayan kuyasqaykuna 40 días 40 noches paypas oracionta rurakamusqa penitenciata rurakamusqa orjuchapi sapachayan kuyasqaykuna San Francisco de Asís. Y chaypis chayaramusqa estigmas imataq chay Jesuninchikpa yayankuna makinpi kaqispa waqtanpi kaq espadapi yaykusqan clavokunapa uchkusqan chay siriki chayaykamun San Francisco de Asís cuerpullanman. Chaysi pay riki kay nanaywan chaskiykusqa hinaspansi chayta riki apaysisqa Jesuninchikta sufrimientumpi kuyasqaykuna. Y chaymi kay Jesuninchikpa llagankunas cuerpullanman chayamusqa mana chay uchkullachu kayna asutisqan llagankunapas chayaykamusqas cuerpullanman. Y pachakunanpaqpas riki mana añinchu karqa chay unquynin kuyasqaykuna. Y chayta apallasqa pay achka wata. Y chaysi 1226 unqurullasqa ñawsapas rikurirusqa manaña hawakusqañachu. Y chaysi paypas mañakusqa kay pachamamaman churaykuaychik nispa. Y chay pacha hawa kay allpapa hawallanpi kaspa mana ima colchonpas karqachu ima harachapas karqachu hina halatullas kayna allpachapi oracionta rurasqa pay Cántico del Sol chaytas oracionta rurasqa takirusqa hinaspansi wañukullan el 3 de octubre de 1226 kayna punchaw hina wañukullasqa pay
y chayriki churaykamunku kunan punchaw yuyarinanchikpaq San Franciscopa punchawninta kuyasqaykuna. Imatataq rimariykurqa pay? Últimas palabras kaypi niwachkanchik. Yo hice lo que debía. Cristo os enseñe lo que toca a vosotros. Ñuqaqa yachachimunqaykichik ñuqapa deberniyta. Kunañam Jesús, Cristo yachachisunkichik qankunapa yachaynikichikta nispa rimastinsi pay wañukullasqa kuyasqaykuna. Y chaymi achka anécdotapas kachkanmi San Franciscopa vidanpiqa kuyasqaykuna. Chaymi wakillantapas hawaykuchkanchik, tiempunchik rika apurado pasaqlla kachkan, y kaypi hawaykuchkanchik imayna paypa vidallanta, y kachkantaqmi sumaq yachachikuyninpas, reglas de los hermanos frailes franciscanos, paykunapa yachachikuyninpas sumaq kachkan, exigencia reglakuna hatinariki kamachikuykuna junta china. Y chaymi kaypipas kachkan huk willakuy sumaq gustaykusunkichik kay, a ver, uyarikuychik, ¿ya? El 24 de diciembre de 1223, Francisco quiso revivir el nacimiento de Cristo. Hizo preparar un retablo con el buey y el asno prestados por los campesinos. Celebró la misa de medianoche y depositó la imagen del niño Jesús en la gruta. Nacía así el pesebre viviente que se conoce hoy en todo el mundo. Kaypini kuachkanchik kuyasqaykuna. Imayna San Francisco de Asís. Chay wata 1223, Navidad tutachapi. Chaypi misakuspansi rurarusqariki kay gruta nisqanchikta. Nacimiento kunata ñuqanchik riki wasinchikpipas rurachkanchikña, iglesianchikpipas rurachkanchikña. Chaysi por primera vez Francisco de Asís chay nacimientota ruramusqa, wawachatapas chaypi churaykusqa, asnuchakunatapas maskamusqa, turuchatapas maskamusqa, retablopi hina chay asnuchatapas prestakamusqa kay runakunamanta, y chaypi Jesuninchikta churaykusqa wawachata, imagen del niño Jesús en la gruta niwachkanchik. Chaypi riki qallarimurqa imayna Jesuninchik nasikusqan tuta, nasikusqan punchaw 25 de diciembre kayna pesebre rurananchikpaq, kuyakuywan riki payta yuyarinchik imayna kayna pobresapi nasikusqanta. Chaytapas ruramusqa San Francisco de Asís. Podría decirse con todo esto que ya había completado su obra, pero faltaba aún una etapa de gran importancia. Kaypi hawaykusqanchiknam, retirado en un monte junto con otros frailes, el 17 de septiembre de 1224, Francisco recibió esas estigmas como signo exterior de su perfecta identidad con Cristo. Y pay pasó un jorullasqa, chay guionjoykunata o chay yanapakuykunata chaskispa. Estaba enfermo de tuberculosis, debió descender y someterse a las curas de los médicos, y en Asís dictó su famoso testamento y el cántico a las criaturas, poemas en los que había vinculado el amor que une a todas las criaturas animales y no animales entre sí y con el hombre, en un abrazo planetario cuyo único fin es dar gloria a Dios. Sintiendo que se aproximaba la hermana muerte corporal, quiso que le llevaran a la iglesia de Porciúncula. Kaype wañuytapas nisqa hermana muerte nispa. Kayna wañuy hamoptinpas payriki, sutichasqa kay wañuytapas hermana nispa, kuyaywan hawaykusqa. Chaymi yachachiwanchik San Francisco de Asís wañuy patampi kaspapas llapallanchik mana manchakunachu. Pay hina nina hermana muerte, qanmi apawanki hanaq pachaman.
Janinta yaykuspam ñuqapas hanaq pachaman pasasaq hermana muerte. Chay amaya manchakusunchu wañuytapas kuyasqaykuna. Huchallam manchachiwanchik. Imayna huchaqa karunchachiwanchik Dios mantapas. Y huchapi kaspaqa riki manchakuywan kachkanchik, ¿no? Así chaya huchata saqispa anin graciapi kawsakusunchik imaña manchakusunchikchu wañuytapas hermanunchikuna wakikichayqa uyarikamushkankichik unhuqpas kachkankichik machuñapas kachkankichik. Ama manchakusunchu wañuyta Dios ninchikta hayakusunchik San Franciscuta hayakusunchik kayna wañuytapas hermana nispa ninanchikpa. Y pay hayakullasqa kay iglesia porciunkula chayman y kayna wañuyña chayamuptin riki chayta yachaspa santukunaqa yachanku musyanku imayna Dios hayasqanta imayna Dios mañakusqanta riki paykuna chaynam Dios ninchikta musyanku ima mañakusqantapas chayta ñuqanchikpas mañakusunchik Dios ninchik yanapaykuasunchik wañunin cerca kaptinpas yanapaykuasunchik añin musyanapaq añin preparakunapaq añin Diosta yupaychanapaq Dios ninchikpa iglesiaman rinapaqpas kajaya Francisco hayakullasqa chay iglesia de Porciúncula chay Italia llaqtapi riki kachkan Asís llaqtapi paypa sumaq llamkasqan sumaq rurasqan chaysi paypa llamkayta munaptinpas mana kasqachu terrenopas mana kasqachu wasipas kayna iglesiakunalla kasqa y chay iglesiapim qallarimurqa, no? Yachananpaqpas frailikuna yacharqa maypitaq iglesia ukupi kuasaykuna mana paykunapa karqachu nima wasipas chaypaq ipantañam kayna donacionkunata maskaspanku conventotapas rurakamurqaku paykuna kuyasqaykuna makinkuwan chakinkuwan fuerzankuwan conventotapas rurakamurqaku paykuna pobrikuna yachakurqaku. Antes de morir cenó con sus hermanos y distribuyó entre ellos un trozo de pan a imitación de la última cena. Luego pidió que le extendieran en el suelo desnudo para esperar la muerte. A la edad de 45 años, el 4 de octubre de 1226, Francisco dejaba este mundo. Chayta hawaykuchkanchik sumaqllataña kuyasqaykuna imayna manan payqa sacerdote karqa kayna religioso catequista hinalla ruraykamurqa kay congregación de los franciscanos paykunapa, ¿no? Kunankamariki llamkamuyashkanku paykunapas kuyasqaykuna imayna paypas wañunan cercaykuspañas kayna, ¿no? Discipulunkunawan hermanunkunawan huk senata riki organizaykusqa mañakusqa chayta hinaspansi Jesuninchik imayna senata jueves santuta riki ruraykurqa, ¿no? Chaynatas paypas ruraykusqa tantachawan despedikusqa hermanunkunata hinaspa wañukullasqa kuyasqaykuna. Y chaypa qipanta kuyasqaykuna Franciscanunkuna achka rikurimusqaku llaqtakunaman chaykamun Europa lawman conventos kakuchkan riki Francia, España, Inglaterra, Alemania, Italia, África, Asia kakuchkankunan kama misiones en Marruecos, India, China, Japón y chaypipas franciscanukuna wañukamurqaku martirkuna achka kuyasqaykuna América chaymanpas chaykamun México, Fray Toribio de Benavente llamado Motolinia payriki chaykamun México lawman hinaspa evangelización taruraykamun chay indígenas nisqanchik runamasinchikunaman California chaymanpas chayaykusqa riki, ¿no? Fray Junípero chaypi misionkunata ruramusqaku, ¿no? Ciudades San Diego, San Francisco y Los Ángeles en Norteamérica chaychiki San Francisco sutitapas churaykunku kay santuta yuarispanku kuyasqaykuna. Y Perú llaqtamanpas chayaykamurqaku año 1531 chay conquista riki chayamurqa chaypi paykunapas chaypa qhipantañam chayaykamusqaku 1542 se celebraban misa en la ribera del río Huallaga en Huánuco. En 1552
fundaron allí su convento misionero. En 1553 se creó oficialmente la provincia franciscana de los 12 apóstoles en el Perú. Chaymanta puni chayaykamunku kuyasqaykuna franciscano kuna convento de Lima, en centro de Lima, chaypi kachkan franciscanos rike, ¿no? Iglesiampas kachkan chaypi rike. Chaymampas chayaykusunchik Ayacucho llaqtapipas kachkan franciscanos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Concepción, achka rike kakuchkanko franciscano kuna. Puntamanta puni kunan tiempo rike vocación kunapas pisiarimon paykunapaqpas, pero kunan kachkanko 60 frailes y seminaristas en todas partes de nuestro Perú. Y chaymi paykuna saludakunko, paz y bien. Chaykunata hawaykunchik kuyasqaykuna kunan San Francisco de Asís punchawta yuyariykuspanchik. Chayta ñuqanchikpas hawaykusunchik imayna pay rimarqa pisquchakunawan, lobokunawanpas abrazallarqa unquqtapas leprosutapas y Dios ninchikpa kuyakuyninta parqa kayna apukayninta saqispa qullqikunata saqispa y chaya ñuqanchiktapas huñuykuasunchik pay kay pobrezapi llamkayninchikpi llamkaykusunchik ñuqanchikpas Francisco hina kuyasqaykuna tukuyninchikmaña chayaykuchkanchik kunan riki kachkanchik en sintonía con Dios, en sintonía con nuestro santo San Francisco de Asís, en sintonía con el Papa León, en sintonía con nuestra iglesia kuyasqaykuna. Dios ninchita hayakuspa siempre. Saluda kusunchik hermano chikuna maymantapas, no siempre yanapamoyachkanchik oración kunawanpas imayam kaywanpas hankuna catequistas hermanos hukla religión pikaqkunapas llapallanchikmi Dios tariki maskananchik mayna kay Francisco pas yachachiwanchik, no paypas rimanakurqa huk iglesia pikaqkunawan huk runakunawan y paykunapas riki no Dios ninchikta kuyaspa riki hawka kayta mañakurqaku hawka kaypi llamkayta munarqaku kuyasqaykuna. Y saludakunchik hermananchikuna kay radio uyariqkunata lliwpi kachkankichik riki Facebook tapas lluruqchichkanchik ñamkunanja Dios ninchikpa munayninpi hermanonchik Fernandito Pérez Lázaro kay nikwachkanchik huk rimakuyta saluduta. Dios te bendiga Padre Carlos, saludo desde Centro Poblado Huarirumi, Anyayperjan, Anchonga, Angarais. Qué bonita enseñanza de la palabra del Señor. Dios ninchija kainariki yuyarichimuanchik, no paypa siminkunata kuyasqaykuna. Kaypini kuachkanchik huk mensajepas nuestro hermano Fidel Antonio Poma Ponce. Buenos días Padre Carlos, que San Francisco nos derrame sus bendiciones. Te saludamos desde Pucamaray, Cejilla, de la parroquia de San Juan Bautista de Julcamarca. Saludos para Fidel Antonio Poma Ponce y su esposa Giovanna Pariona Sánchez, para toda la familia Poma Ponce en Pucamaray, Cejilla Pikaqkunata, Congaya Pikaqkunata, Julcamarca Pikaqkunata, Huayllay, ¿no? Congaya achka llaqtakuna riki uyarikuchkankichik kay Dios ninchikpa rimakuyninkunata qankunapaq yakachon añin saludo kuyasqaykuna tenatatanchikta riki yuyarisunchik llapallanchik, ¿no? Dios ninchita hayakuspa kawsasunchik maypipas kuyasqaykuna. Hermananchik Hilda Wincholapa paykunapas, ¿no? Uyarimollachkanchik kay radionchikta, saludos desde Lima. Ankunariki yanapakamunkichik, ¿no? Kayna oración kunawan. Gladys Choque, Edgar Segovia Uno, Emerson Palomino Quispe, Emilia Uno, Rafaela Pomaita Sedano, Erlinda Riquena, Lucía Calle Laime, Lucio de la Cruz Palomino, Juan Carlos, Chayna hermano chikuna, uyarimo yachkanchik, ukla uyakta kunamantapas, no Dios ninchiktaya, yupaychasunchik, han kunawan kuska, kuyasqaykuna kayna riki riqsichkasunchik ayllunchikunatapas santunchikunatapas paykunami yachachiwachkanchik sumaqllataña Dios ninchikpa siminmantapas paykunam Dios ninchikpa siminta uyarispanku riki santuyayman chayarqaku kallpanchakurqaku ima dificultatapas no vencimurqaku kuyasqaykuna.
Apunchik Dios hankunawan kachukina yatakanwanpas llapa tipaq Diospa bendicionin Dios yapa Dios churipa Dios Espíritu Santo pasutimpi hinataq kachun kay sorteo kanja kuyasqaykuna huknin sabadutaña chay katikistan chikuna kay punchawkuna sutikunata chaskiykunqa mensajitapas manda kamunkichik kay sutikichik churasqa kananpaq kuyasqaykuna huknin sabadutaña sí o sí sortiota ruraykuchkasunchik kay Radio Virgen del Carmen, Parroquia Nuestra Señora de Cocharcas, Paucarawan, Cabelica, Llaqtamanta. Sortiasunchik Santa Bibliata, Quechua Castellano, sortiasunchik Kachkanjanaj Pachan, sortiasunchik Taj, Kainatak Salipuchakunapas Kachkan, Evangelio, Biblia, Warmachakunapaj, Imagen Chayoq Sumaj Llaña Kuyasqaykuna, Quechua Chapi. Chaykuna ataya churaykusunchik, hankunapas apachikamunchik, ima apachikuytapas, ima cariñotapas. Escuchas Radio Virgen del Carmen. Llegamos a la parte final de tu programa En Sintonía con Dios. Has escuchado muy atentamente. Retornaremos con mucho más en la próxima emisión, solo aquí en Sintonía con Dios.